Yeah. What your voice ya boy ya A plus kase ya. When we friend home member of parliament, Brakwame. Wait. Hey, NDC opposition. Musi MPP for na galamsey. Mama wakwaba emfa ombra Ghana nsem TVGH so wo friend me adwoa searching. NDC aba power pe. Ena omu tigum se afide galamsey no omu ya majo mahama ni megu ase. How? Aye. MPP for no na omu ye galamsey na ye kan omu njae no. Jo mahama ba ban mu na afede omu nyina tiegum. Enti MPP for nko na ye galamsey. The whole Ghana MPP for no mani abre omu ye galamsey gidi. Omu aseda. Omu pese omu ya na ye kaso gold board na edi aba na ye be ntino jo mahama hia gold bebre ntino omu ye galamsey MPP for na aseda ye sa de no obi a excavators omu qualify excavators se omu de ye galamsey nti yanko chimbra omu sign excavator no omu minister be ka chen se 500 ayere ko omu sign de ko group plate no mu hu se Ebusiafo Endra Honorable Kwame Asare Adodona enim no as A plus ekotena Adom FM ekoye interview na nsem keka ne mu nsem hu kwa na Kwame ye plus Endra kekan ba ko a kese etwego internet ne so ene se Kwame ye plus se galamsey na ekoso na yensu ne yensase sei na concerned citizens yesu o yemu a kese yesu no Kwame ye plus etimi nya kokudru se NPP fo nko ana eye galamsey no ewa abra Kwame ye plus wetimi ye dia dance se NDC fo omo campaign no kwakubu ahen ena NDC fo mpanifo bi ko galamsey site ko kacho omo nkrofo ne se they should vote for them. NDC ba power pe omo so omo tu se nko galamsey Kwame ye plus you are telling us say na woni krom ya Kwame ye plus wo ya we say empo se NPP fo no omo eye galamsey ne se ne be ye be say John Dramani Mahama His Excellency ni dinya. Don't tell me say NPP fo nko NDC fo ka ho na se parliament house wona na se politics na se modum hu ko rema na se mo adwene mo ayi to fam na ka afa so ayenti ase Kwame ye plus wo se the NPP fo no eye galamsey no na o evidence adentina o mfa nkono mo nkwacheche NPP fo mo ye galamsey no adentia mo ra politics ma ase mo adwene o mo ayi aman na to lori kwanso na ka afa so yankura se bi esu so cry ya dream sheda nya adwuma ko yebeti say ya ba politics ma yebeti nya ye more than the mugu aboye no ana is Ghana na mo dream ho ana say o mani na mo dream ho ana say mo selfish interest ntia Kwame ye plus say nsu na say na ye nsu gudem na ye kan say mo de galamsey mo de ye politics na Kwame ye plus dey ensem we betu dwa no obi abman Ghana fu bi aman reply mo say when we now etumi ko parliament house this is Ghana parliament one is always getting a parliament house. We have so many your friend is intelligent, responsible, your friend is uncorrupt people on meeting me parliament house abebo Ghana phone to abane momuda. Nyesika na ye popular kakra they will vote for you. Ghana higher citizens no politicians Ghana djuma aban djuma for obi o memu bia ye ntwa correct I can only say that ye djuma because inti Ghana dey ye o worry Yenti nsema ekoso. Yeah. What your voice ya boy ya A plus kase ya. When we friend home member of parliament, Brakwame. Wait. Hey, NDC opposition. Musi MPP for na galamsey. NDC aba power so a whole parliamentarian kase MPP for na galamsey. And na tumi na oje no kra no. Emfa so be na wo so. We friend ho san nkasa hunu na no de te UTV kasa ene saade no wo mi se o member of parliament ana o dan kasa hunu we Brakwame we me disappointed papa me disappointed no papa o kasa bebre o be member of parliament no we no de ko bon constituency we kasa we nimdie we die Ghana de this year say obi was kabia with me pre parliament ibia nanka wei na kwa mam fancy a Kwame echiamu anopai Simoni amishira mo pa ne adwuma mo ye galamsey ho asem amo kan anopai galamsey economy de e kan ye wie da because galamsey
nsusansoɔ no bebree na anɔpa yi a mokasa ya na memanya nteaseɛ bi sɛ ko no a yɛko galamsey no sɛ sɛ ababɛyɛ character issue in the sense sɛ police officer a yɛde no akɔ akɔtoɔ sɛ ɔnkɔ sɔre ntia galamsey na ɔno nso anya adwene bi sɛ anaa ɔkɔduru hɔ no ɔhu sɛ galamsey no mu ɛdɛ ɔno nso akɔkɔkra excavator ɛde ba bɛyɛ bi nti baabi yɛduru deɛ nneɛma mmienu ɛna bɛtumi asi baako ne sɛ bi agye sɛ galamsey no yɛne university for no tech ne legon mo kasa na ɔmo develop course bi a ɛbɛfrɛ no galamsey na yɛde akyerɛ na ɔmo ahu nsunsuanso a ɛwɔ so number 2 anaasɛ ɛbɛsesa asɔfofoɔ a ɛwɔ Kumase Ghana nyinaa Pentecost asɔfo Roma asɔfo ne yɛde ɔmo akɔgu ɔso deɛ ɔmo bɛhu na ɔmo nka Nana Jay Angel sɛ Nyankopɔn adom ho yɛ paa na yɛte nsɛm sɛ ane yɛ rako ɔsɛ bibi yɛde yɛ politics Jampo Professor Jampo so ɛnyɛ na ɔkɔtena soro ɔnte soro bi ɛnyɛ na ɔmo yɛ lectures ne ka sɛ ɔmo because of galamsey nti ɔmo nkɔkyerɛ nkora na adeɛ no ɔho wi ase ɔwi ɔfo nsa na wahwɛ wɔn nsa yie na wonim akyina asɛm Professor Jampo mure bi kwa na mure fi Professor Jampo nsɛm na ɔkɛka ɛnyɛ na organize all the lectures UTAC for nyina asɛm ɔmo nkɔkyerɛ adeɛ no ɔmo yɛ demonstration against it Roman father for no more hefa Roman father for no more he so ho ewi ase na ɔho sɛ ankawo da ya wo sɛ akwane na nitene ɔho wi ase sa de tie o ɔho hɛ ɛno na me say da mo kan Facebook me hwɛ no live akɔba ko compassion o the way we see krokutu no sɛ wa obeye bi obefa ya wo no ɔho yaba na aba ɛne ne ne bɛda mo ase AJFM, good morning. Your friend me yawa Samoa me kasa free Holland. Angel. Chiamo ya juma pa moya de. Na Ghana no mu peniye na so mu bebre. Ye womni se Ghana hono no adani business country. Obi e pesca. Obi a krudi president na mu no kura no be cancel or we sikanti na ho de obi di president. It is a bekono ubi a pesca, ubi pesa the bushum ye rich. Or ye okay. It Ghana lady said, but I'm saying no more compadre at this a year shoot and care. Almost contest a war. Because almost to Galam say no, almost to was a wa baby become. It in sana was a call. Madame say. All right, Yanso Yadasi, Papa. Kono se no me muntu biem ana omo do omo ne kire Ghana ana omo bae omo be research ana omo se Ghana go do wa adenti no de wo tu ni kuro mu de omo kata so ukọ Shanga ukọ Kwanzi ukọ Hihu masa ukọ wa ho nyina no omo ye galamsey wo ukọ Kwanzi kura na Kwanzi ho no China ho no dwuma omo ye te se galamsey adwuma ni nsuo so adwuma no omo ye no enti omo tu asase ni duru ba bi na ba ne stop omo so omo ntu biem eti adentina Ghana yo omampanyi wa na China for ne Ghana for bia ka bo mu say oman no na migration for ane ntimi encheche China for say waduma de ba Ghana ha ne sai ene de na oben no ha no won say metu manin ana say me ya adwuma we na on sign say ko e ma ha biem de se unuoma uni kwanta obetu afuma gudie wa ha me wa excavator no mo ton no sabi adentina ye makwan e say yenko first excavator ye wode ye construction work adentina obi timi e fa ho o mi minister ube hu mi amema akwa ma ade aba bla minua so ye ntimi ankroso ade we ya enye ye da na chese ohemu a China for na eye galamsey wa ha no omu free particular provinces ewo China a womu no they are known for mining meboa yeah enti ti se Kwanzi na wo kan ye no omu hono mu nkrofo dodo be wa ha pa ansa no tie wa ane say ma kwa udi agbo metutu afekan. Yes, sir. Oma ye barrier nko abeya he. Oma ye barrier nko afọ na 5. Ansa na wo do site wankasa. Ansa na wo do site wankasa. Enti for instance, forest be na wonim se sa mercenaries ne akofo yakɔhye ho a wo mo ban. Be forest be de na wonim a wonim se we koso. Oh.